vidimo Edine. Kode. Šta imaš unutra? Hoćemo otvoriti. Otvori malo. Otvori, smiješu otvori. Morat ćemo stati na vrat, da ne izađu sam. Hojde ja ću stati. Nema problema. Mašala. Ej, dobra roba, brate. Dobra roba. Ovo muški. Pa to je od što sam mama dao na taj. Ja. Ovo sve ja radim. Koliko je sad ukupno imaš sve? Pa ima i Darko, ima ja mislim 14, 12 ženski i 2 muška. Dobro, brate. Puno bilo je muški pa sam tu, no. Kako si im lijepo napravio gore one jaslice, fine, Vidiš. A dole u onoj drugoj štali što si imao? I to je pripremljeno. Jel pripremljeno? Baš sve. Kaže da ćeš nabaviti još jedno 15 komada, 10, jel? Za mjesec dana ja vjerujem da će doći još 8 komada. Prigovaram sam kolegom. U cijeni smo, nije puno, nije on za cijenu, a najvjerovatnije to. Trzant da će biti 25, 22 za jarik, ne. Cijena ima moj Darko, eto. Evo nas Edine, od proljetos nismo bili kod tebe. Hvala ti, Evo Darko. jesen je stigla, ajmo reko da malo vidimo što nam radi Edin. I noga se digao. Ima robi. Malo si bio na terenu, kažeš, radio si malo u Hrvatskoj, jel' U Hrvatskoj ovim putem pozdravio svog šefa Boru Bačića, njegovu suprugu, poslovođe. Ja mislim da sam zadovoljni, sa mnom čekam Darko moj tu radnu dozvolu, istakao na 3 mjeseca. Pa šta radiš gore Edine? Usjeć, šta ću raditi? Šta ću? Motorka. Malo slađa, malo zorka. Malo slađa, malo zorka. I motorka. Malo tamo, vamo, žigni, migni, pršte digni, jel' de? Tako je. Radimo, da to kažem, radimo po Kninu, Sinju, Splitu. Na Poljudu sam bio i ima snimak, ja sam objavio na Facebooku, na Poljudu, znači gdje je podmorska škola u Splitu, preko puta, Lukovo stadiona. Tu sam radio da je 11 sati završio, posao pukli, uzem, gaza uzeo lovu. Bilo nam je lijepo, on radi iz Hrvatske šume. I nema šta da kažem, zadovoljan sam, vjerujem, jedva čekam da mi dođe ta radna dozvola. Ne, Malo će sam nije ti je teško raditi. Ma šta će mi biti teško, kako sam navikao, to je moj Darko. Mene je Bog u šumu krenuo. Jeli? Motorka i šta ću? Rekao ti, ajde u šumu i Ma gotovo. samo šuma majka. Ba. A ko se brine o kozama? Pa moja supruga se nada, ovim putem se je zahvalio da nije nje, ne bi mogu ja ići u Hrvatsku raditi. Ja, ipak mora se tu... Ali doće, Darko moj, ja se nadam. Evo, danas sam pazario s Alicom. Aj, malo ćemo izići vamo dole na ovaj... Da se ovdje da pustimo koze da ih ne ometamo. Danas sam Darko bio na Vašaru, dol na Vašaru u Jajcu. I eto, da svi vidi, malo sam s Alicom nešto pazarivo i eto, kupio sam još jednu kozu i jarca. Eto ti moj Darko. Šta si pazario, kažeš? S Alicom, svojim bratom Ciganom. Sa Aljom, jeli? I ovim putem ga pozdravljam, sutra dođi i jarac i koza. Ne da podnoge. Sutra Aljo moj dovači to. To će besa ko Šiptara. Kad se ja, Alija moj, Cigan. Nisam uspio da zabilježim taj događaj. Mi smo malo odšli vamo gore na drugu stranu. Darko, a vi ste obavili posao već. To je Darko bio pazar. Ali to je momentalno se desilo. Tako je. On je odmah jarca dovezao pošatom. Doveo. To je bilo, ljudi samo, sve se sjaklo oko nas. I moj Alija, moj Cigan. Alija, selanim te i u stvari nije sveći Cigan od mene. U stvari, jesi jebiga, jebao sam, ali nema veze, pazar je puku. Ja ne lažem, a ne lažeš ni ti. Ovim putem te selamim, gdje si ti kod Bajde na Koriji, gdje si? Ja sam u Biokanama, eto. Jesi li imao plan da odeš malo na Koridu, nisi? Ma šta ću da, imao sam ja svuđe jebiga. Ali malo me u društvu, hajde jebiga. A šta malo viri gore volan, je li koza ili je jarčina?
ovo je Darko moj, ova je moja mezimca, ona svježe bila. I ona samo čeka kada ide ispusti, i ona i vodi krdovi, tako je. Eto. Zvonarka ona što kaže, jel? Ja, on ne nosi ona Darko zvona, noće dogodnje ako Bog da. I evo došli smo ti malo goste, nisam sam ja, nego tu je i Salih, i Ibrahim. Tako. Moji prijatelji. Prijatelji. Šta ima Edine, kako si prijatelji? Jesi, kako se selam lako. Dobro, ali selam. Evo vidi mog Saha. Ja, Darko, znaš šta mi? Jedinstvena nam je, i drago mi je, jedinstvena nam je želja da Sali pokreni malo jače stočarstvo. Pratiš li ti jedine ove snimke što smo mi radili? Kako ne, kako Jel da i napretka ima finog? Ima. Pa, dobrog, jel? Finog ima i dobrog napretka. I ja se divim s tim. I ja koliko mogu pomoću u svaka doba svom Salu, samo da digne se na noge. Hvala. Da kaže, stani, ja sam ta jebut. Razumiješ? Šta? Budi čovjek, bolan, budi. Nemoj niko. Jebote ljudi, pusti te hakere, te piške matane. Hejtere. Nek mi se kursa napuše. To bi ja s oboj. Evo, došao si mi u goste i hvala vam koji ste došli. Hvala ti koji si nas primio i dočekao nas ovdje sa ručkom. Fakat, hvala tebi, tvojoj supruzi. Laka doba, dana, noći, moj Darko. Ja nisam nikad zatvoren šake. Ja sam danas na vaša rekao, pa jebem vas i švecare, otvorite šake, jebem. Halo, bola. Moj čača nikad nije bio zatvoren šake, neću ni ja biti. Razumiješ? I uvijek gledam da pomognem. Daj da se družimo, pola nije bitno, pola koje vjere, koje nacije, pola. Razumiješ? Normalno. Kako ti se čini ovaj današnji denek? Dobro, eksta. Bilo je pazara, fini je pazara bilo. I ja sam nešto pazario, vade će sutra nešto stići. Stiće, uglavnom... Moj Alija, ovim putem ga se, moj cigan iz Kuprašana, a on nije cigan. On je moj brat. Ja sam cigan veći od njega. Kuprašaci su jako veseli ljudi. Kako nisu, pa home, pa to je to. Oni imaju posebno svoju neki... Tako je ekipa. Imaju ekipicu, ovdje znaš i autići, stolić, sve priče. Darko, da ti kažem ja. I vole se šalit, vole se Darko, da ti ja kažem. Kaže, cigani, nisu on cigani. Mi smo pojedinci cigani. Ma dobro, to je pogredno za Rome. Ma ne, oni znaju za mene, neće za mene. Neko se ljuti, neko ne ljuti, ali najbolje je... Više ima da se ljuti. Ne treba to. Meni neće za mene, ni Home, ni Alica, ni niko. Ma neće tebi, ali mislim ovako ljudima nekim smeta to. Ne, do Bog. Ja ako Bog da, ako budem živi za ovim putem, ja poselamio svog Alicu, a najvjerojatnije ćemo biti prikemi. Ozbiljno? Pa imam ja unuka. Se vidi ovo. A Alica ima čekiconu malu. I kad se sastanu prijatelji, to žena mora Darko Gorbol. Stati? Fali mi nešto ovdje u tvojoj kući. Nešto mi nedostaje. Reci Darko. Fali nešto, ali može se ti sjetiti. Može, fali mi unče moje. Vidim da onaj mali fali, kad smo prošli put bili, on je odao oko nas. Skako, leto. Leto je, bio je onaj interesantan. Tako. Znaš, i vidim da mi nešto nije ono... Neobično mi nešto. Pa Darko i meni. Kažem ja, reko, dže. Meni je gore neki, razumijem. Ja, djeca su radost, znaš, uvijek daju ti neku energiju ljudima. Čovjeku ispunjavate, razumiješ? Ali eto, zove svaki dan za Austrije. Ja, šta ćeš, Bože moj. Malo je neobično bilo, dugo je on bio tu sa vama, je li tako? 4 godine. A, Bože. A eto, hvala Bogu. Nek sam zašli. Doći opet na ferije ako bude, ako Bog. Doći ako Bog da vidite, tako da ima da povedem 20
sad, 23. idu. 23. Kaže, vi će umret znad. Kad oda, spremit ćeš mi grah ćeš mi spremit i kompirišu pit. Boga mi, zovu si, nima dana da zove. Kaj jedva čekam kad ću doći u Bosnu. Ja. Rekao, moraš ti tamo u vrtić, drogi, jebga, papir, sve sređeno, no, sve uredno. Ma kaki, kad neću kaj vrtić. Ja ću doći kaj kod vas. Ja neću kaj ni u školu ići. A moraš, dragi, rekao, no. Mora se dijete obrazovati, mora ići, mora džabaj. Sabi. Kako je lijepa jesen ovdje u ovom tvome selu, i lijepog zraka, čistog. Vidim da i voće ti je lijepo rodilo, Edine. Ovo Darko nema niđe na svijetu. Niđe. Prava ona što ono kaže hava. Bićeš. Da udahneš koliko možeš. Da ideš gore gdje je u mene vikendicama. Ali bit će ako Bog da sad kad uđu zovem te ima. Evo Jara je ostavljeno, bit ćeš pozvao, svi ste biti pozvao. Znači, kod moje vikendice ima traktor, ima auta, ima džipova. Neko će izaći gore. Ja, može se, uglavnom se iziš sa... Može, da, ako imam ja gore, imam vikendicu finu. Sa 4 vuče se može izići. Može izaći, ali mogu ja s mrzom izađemo. Ma ja. I šta da ti kažem, Darko moj, jebi ga. Ja sam tamo malo po Hrvatskoj, jebi ga, sad kažem, čekam te papire. Slušaj, bili ne bili. Ja imam svoje, imam ovdje, imam. O ti imaš opet od čega živjeti, ovako je tu. Hvala dragom Bogu, imam sigurno. Ja ti kažem, pokosio sam nešto svoje ove zemlje, 1000 maraka sam dao zasićenu, pune su štale, drva su spremna. Sve su zbog Sve je spremno, krompir, znači turšije, sve je spremno. I samo gasa. Samo gasa. Dobro te zdravlje služi, Edine Bog. Hvala Bogu. Pa ti možeš tako fizičke poslove raditi u tim godinama svojim. Kako neću moći, ja sam brži, smo toliko neko... Ja ću brže sa motornom pilom nego trčati. Dok ti pretrčiš 100 metara, ja ću sa rogom pretrčati. Ja, pa ti si slanguno, znaš, čovjek imaš. Lagan si, onda i pokretan si u šumi, tako da rad. Tako je moj, Darko moj. Neka te Edine. Znači, mobilan si. Pa uvijek, u pol dana, u pol noći. Samo gas. I dakle, da ne bi zaboravio. Ovim putem bi pozdravio svog gazu, direktora, Borsa Baltića i njegovu suprugu Anu i poslovljuđu Matana. I ovim putem nije... Ja i znaju oni kad ja kajem selam. Da. I imanjaka koji sa mnom radi iste te stvari. Ljudi su mene prihvatili. Evo, moj Boro. Evo, ta maza. Ja sam tu maznu dobio na poklon. Ova gore što će... Evo, eto je tu. To sam dobio od njega. Lično. Ja se ne stidim, ne bojim se posla. Šumskog posla se ne bojim. Jebi ga, šta ću? Evo, ćeš malo da sa Ibrahimom da porazgovaraš. Kad ste već tu... Moramo ja i Ibrahim da vidimo. Hajde Ibrahime, da ja i ti... Hoćete li gore za onaj hastal? Moramo, hastal, ja. Da vidimo, možda se Ibrahimom pazalim nešto. Ne znam ja, brate, vi eto razgovarajte malo. Da mi dade onu bijelu kost, da ću ja njemu ono što sviđam malo. Ako nađete, samo sad će noći nam ove stvari. Može ovdje. Imam travu tamo na betu. Ti kaže da se sviđa ona mala moja rica, ne oganjata. A šta bi ti mijenio? Hoću da se proširimo, ne da se smanji. Šta bi ti mijenio? Proširivamo Ibrahima, drago. Ne moram se proširivati ako ja dajem kozu. Ja. Pa dajem ja, mijenjamo, Bog. A šta bi ti dao ko biva? Pa Ibrahim kaže da mu se sviđa ona moja rica. Ona... Mala ona, jel? Ja. A za bijelu, jeli? Ja, bola. O, bijela koza, ona u njega čovječano nema nigdje, bolan Edine. Neka, Darko, neka. Dobra, brate, koza. Ne. Ne kažem ja to. Evo ovaka. Neki ona, neka.
Dobra sorta. Ne volim ja, neke ona bijela, ne. A imaš i ti takvi sorti, jel nemaš? Nema bijeli, nema ni jedna bijela. Nisam ja Nema ni jedna primijetio jednu da je. Ni jedna bijela. Ni jedna, baš ni jedna. Ni jedna. Pa i ne... Znači zapela ti za oko Ibrahimova koza. Neće ono... Ne, Ibrahimu zapelo, njemu se... Da, ali tebi zapela njegova ona bijela. Ne, vi ćemo, zamijenjamo, jeboga. Ona mala, fina. Ma ja. Veri da se trgujemo, ali ne. Pa jesam danas trgovao sa svojim Alijom. Čekaj, prodaj, moje mi prodaj. Ha? Pa prodaj. Neću. Para nema za to. Pa nemaš ni ti za Aj se, ali izvini, moram sam redu. Nemaš ni ti za bijelu. Ha? Nemaš ni ti para za bijelu. Znaš kako ti je onaj U tome je problem. Edine sad kod Smajića. Nema prodaje, nema ništa. Samo more kupiti neku da ubaci u štalu. Pa znam to, pa normalno. A prodaje ništa. Pa ne, priča na Darko za prodaj. Da, vi bi se mijenjali, Ne, ali... on viče da mu se sviđa. Pa dobro. Iđam se, što? I koliko bi bila ta tvoja koza? Ne, nije za naprodajno, kak je? Ne bi je prodao. Ma ne, pa kak je. Sad kad iđake ja pustim, to sam ljun podjelka onda. Ima na stolu, ima Nestalo srce. puno. Ne mogu ja po tuđoj kući roviti. I moraš ti rominjati. Nema Boga tuđe. A jebote. Evo ti ono, Tuđe. O, haj vamo da rađu. Haj vamo dađi dole jebote. Te mrva. Haj ko deđe vam dole. Do Islamskog mosta. Sestrićemo. Mi hoćemo da se proširimo. Pa ne govorim ja to ništa, bolan. Reci ti meni jedine kad ćeš ti nama malo doći u goste. Joj, Darko, imaš li ti namjerno ili što ono kažu zanijetiti? Ba imam Darko, ali ne i kad ima nas gužvalo. Slušaj ti mene, šta ću ja tebi kazat? Sa svi Darko strana nas gužvalo. Jel mi tebi dolazimo već treći put? Doći je ovo. Slušaj ti mene, šta ću ja tebi sad kazat? Deci, brane, deci. Ja sam tebi sad bio. Više nećeš doći dok ne dojdeš. Pa doći ako Bog. Jelaj, man. Doći ako Bog, daj. Jer kome odeš i sebi ga zoveš. Tako je. Jest. Kad se ode, ona se čovjek pozije. Nađi i ti vremena. Darko mog traktora, on je pun drva. Jesi ga nasjekao moj jedine. Ali vidiš tamo. Pa ja radim i dan i noć, man. Samo znaš kako ja Darko spavam? Baš ko ono zeći. Legnem u 8, probudim se u 11, pa ne znam kud sam sasvom. Ali ne mogu u šum. Noć, mrkavno, kuću, pičku matam. Jedinu baterije. Kaži mi jedine, kakvu motorku koristiš sada, šta imaš? Aj se vam molim teti, aj iznesi da vidim. Da vidimo čime sječeš. Prate nas je, koliko onda ima nam 3-4 metra i nema. Koje? Ima li? Moj mož, vamo što ne mreš to snimiti, ima složen i vičer ga radi, to je sve pomoć. Ja radim pošteno, zarađivam. A gore, kad radiš u Hrvatskoj, imate svu opremu gore, je li tako? Sve imam, sve. Sve njihovo, je li tako? Sve, hrana, stan, sve, samo cigare. Ima li ovi naši ljudi odavali iz Bosne? Ima bilo iz Novog Travnika, iz Turbata, Smule, ali eto, gledam. Da je ovdje nastoje sta. Ni garancija vidimo salče. Ni garancija evo nije istaka jarane. Ni garancija. Gledaj motorke, čovječe. Ni garancija još nije istakla. Take dvije. A? Oko 2000. 1650. A ja. 1650? A ja. Take dvije imam još jedan. Ona... 2 komada, istu oku. Isto, imam još jedan. Još jedno, ali nije ovo. Nema na stilu. Imao sam ja husvarni, što sam Ivan poklonio. Znam ona... Husvarne su brže motorke, ali nema na stilu. Reči mi imaš i kontakt, imala s Ivanom? Imam svog prijatelja, zove mi i on mene, zove i... Ja sam čuo da si bio vrijedan i da si došao kod njega, da si mu radio 4-5 dana. 7 dana. 7 dana? 7 dana sam bio od petka do petka. I kada ja ma meni ne trebaju pare, ali ima ne doći pomoć ko prijatelj, znam da se patiš ko i ja. Patimo se mi svi, pa.
Jedini čovjek koji se odazvao si ti bio. Tako I je. Ibrahim mu je dolazio pod kilo konje. Tako je. Ne znam da li je više iko. Tako je. Treba reći pošteno. Ali Ivan mene uvijek spominje u svakoj priči. I ovim putem opet ga pozdravljam. I ako ikad upatim vremena, ja opet odu kod svog prijatelja Ivana. I opet mođu. Bili su neki momci, puni ja plaću, stvarno regularno, sve ali evo ga ti. Ono, čekaj, on je tu gazda Bog, gdje ovako se rodi, razumiješ? Jesam ja Darko, malo me šišao ovce i malo i čuvo i malo sa njim onaj lim dodavu. Bila su dva brata neka izbugo, nema ja pojma ko je, šta je. Ja. Šta ja znam, jebi. Uglavnom, ja bi pozdravio te momka, šta ja znam. Uglavnom, uredno je 5 sati, Ivan je odmah njima se guši. Ja. Kao li da je teško za tu radnu snagu, da Ma nemaš jašta, ti, ma neće nema. neko za pare da radi danas. Ma nema, Darko, nemaš ga naći da glasno plaćaš. Kaki? Teško je to, no. Pa kako se plaća gore u Hrvatskoj jedine, jel ima gore... Da ti kažem, Darko, Kakvi? ja sam zadovoljan. Ja imam 1.500 eura plaću, fiksna je plaća. Smještaj, hranu, Stan, hranu, petak, svetac, nedjelja, bogovi, kiša, znači meni je sve plaćeno. a? Ajde donesem pivu, Bog te, ženio sam. Ajde ponesi, ženio sam. Nesi pivu ili će Kako ste, gospođo? Dobro je. Jeste li dobro? Donesem pivu i ženio. Ja. A ja odmah u čeći. Dobro sam, nikad bolji. A? Jeste nego tu bez nogi. Ne znam, bolo. Pa je kuća, bila zlata kuća, ovo sam se... Pa njegov otac je dolazio prošli put da smo bili ovdje, čovjek onaj sa Nije bio Kevo. Ivan je bio. A Ivan je bio. A nije njegov otac bio. Nije, kad je... Ili je prvi put bio kad smo bili. Nije. Ne, kad smo pali motor. Kad je... A, kad smo motorku, onda je dolazilo. A, jes. Ovo stvari. Šta on te pričao, da ima žena? Ima žena, ajde donesem pivu i ženio sam. Nije riječ o ženama, nije riječ o ženama. Samo Ajde donesem sobu, ajde. poslovne. Ajde, Darko snima, pa Darko će Ne, ja izvati. da pustila kamera, ošla. Čivu donijela. Darko, ja da pozdravio, isto imam ja tamo po Hrvatskoj neki koka, No nemoj mi reći. koje rade po dućanima i ono, Kako znaš, misliš koka? ženski. Pimperica. Ono, Pepelca, ja. prepelce, jeli? Ja. A joj, jedine I si. moji bom. Isto koji ja. A kako smiješ pred ženom govori Bog? A svi me vole, ba. Jeli? Svi me vole. Mora li Horovsko punat? Ma more, nemoj se ti, Ibrahime. More, drug moj, sigurno. Ja dolje pridučam, mi dolje ovako posle posla. Ma svi me upoznali tamo, ono, znaš, ja tišćam. Ali Jarane moj, kako me ljudi vole, po Splitu, po Sinju, po Trogiru, na Hvaru. Zagotivili te dobro. A? Dobro te zagotivili. Pa kako smiješ pred ženom tako Što spomenuti? neću reći, bro. Zna Božnik, zna i narod, bro. Šta me briga, bro? A Darko moj. Jedine. Pa ček, bro, ko? Nikog se stidi ne bojim. Jel tako? Normalno. Nikome nisam Dobro, dužan, može se- ne može me niko ovako zavu kragom, razumiješ? Pa uvi da sam dužan nekome. Ko kaže da sam dužan Marku, evo to ima 500 maraka na Marku. Ja volim druženje, volim poštenje, volim Volim sve. popet, volim i zapaliti. Tako je, ja volim. Da vidim Ja. ko će mi zabrati. Ma nema im niko. Samo mora onaj dožgu Yes. zabraniti. Ni čača, ni mati, ni žena. Evo vidiš, traktor, pun drva. Ja to sad, evo onaj traktor je na tovare, znaš koliko on košta? 130 maraka. A, jedno ga na tovare, znači na papire, srednjo, sve. Sutra moram zvati Hrvatsku gore da vidim gdje su papirti zakočili. Poslao mi je gazda broj. Moram da vidim gdje sam proces. Ako budem, odmah ja budem Darko za Hrvatsku. I odmah si gore još par mjeseci, jer koliko budeš? Po dva Na mjeseca? 3 godine. Na 3 A? godine odmah radna dozvola na 3 godine. Ali znam, ali koliko budeš? Ne, budemo mjesec dana. Mjesec dana, onda umrem. Mjesec, 5. Zavisi, znaš, ako Darko trebamo neki odjel završavati, pa ostane se ono.
ali mjesec dana plafon, znaš. I onda imam prijevoz iz Hrvatske. Koliko imaš odmora? 7 dana. 7 dana. Pa I dobro to je. dovuku me, ovdje pri kući me dovuku. Sviđa je. Jes, pošta. Onda dobra firma. Moj Boro poštan, moj Boro je poštan, neka Boro radi s mojom žagom, dok ti jedan ne dojde, jebem. Galjaj tu, galjaj te papirne jebem. Poruči mu na Edine. Poruči mu. Boro, slušaj, evo me pri svojom kuću gdje bio si kod mene. Evo, pije Edin pan da popravi dan. Tako je, evo, tako je moj neko to. A moram svog matana da pozdravim svog poslovođa. On je beton. Moj poslovođa, beton. Ja i on kad upalimo žage, to zemlja daleko gori. Znaš šta je zemlja? Pa zemlja gori. Tu mi radimo 8 rezervoara. Je li isto štilovke koristite gore? Sve stilove. Ima i usvorni, ali stilove. Sve su nove žage. Imamo kombije, imamo. Evo ova Mazda je došla nesretna iz Hrvatske od mog gazde Bore. Evo je. Snimi je malo. To sam dobio od gazde Bore na poklon. Evo je Boro. Samo je šteta što nema 4 vuče. Šta je benzin? To je prednja vuča. Šta će njemu 4, ne treba, mora. A ne, ja kažem 4 vuče da ja idem svukut pod Bogomaj. Danas je nedjelja, sad će on ne zvati, bit će on tu. Neka te moje Edine, neka te. Pa sad će, ja Darka volim. Eto, danas smo se malo družili, eto, bili smo i na Vašeru. Jesmo. Ovdje u Jajcu. Jesmo. Bilo je lijepo, mi smo malo i poralni bili. Evo, ja sam došao sa mojim prijateljima, sa Salihom i Ibrahimom. Normalno. Sa mojim ovim džipom. Slikaj. Evo ga, da ne kažu da nije, da je nešto drugačije. Znači, porali smo dobro, jutros bili. Jesmo. I ono, vidim nešto, nema svijeta, šta je rekao, Bože, da nije nešto Ja, Darko, kad sam došao sa svojim kolegom, ovim Čelom. I udri tamo za 1 do 9 sati. Svidio? Krcato. Ali, hoću ti reći, ja sam poranio. Ja sam svog kolegu, Čelu, pa rano došao. Hajde i mi, jel tako? 7, ti Boga, kod Čelu nema ništa Kad ja, vidio sam gore, dobro, rekao, evo, ekipa je došla. I vidio si, ulazi, izlazi, pozdravljaju, ne pozdravljaju, znaš. Evo ga, dakle, ja mislim da je dobar Vašar bio, a da dođem u Turbe, još bi više zemlja gorila. Mene sve jedan karola zna, koji drži ovce. I ovim putem poselamio Mersada, Sefara, Samira, Sefara i Mersade, kad paščadi izađu, samo mi javi, dolazim po njega, u Donji Vaku. I selam, šta da ti kažem, nisi bio danas na Vašar, znao kako je Gurema i jebi ga Kovaca. Glavno ima selam Šojke, od Edina, kako god ćeš. Moj Edine, hvala ti puno. Što si nas dočekao, što si nas ugostio. Ma nema na čemu da... I ako Bog da te nadamo se da ćeš i ti doći nama u goste. Ako Bog da išao. Eto. Doći sigurno. Doći kad me put, znaš kako Darko... Nemoj da te put nanese. Slušaj, ali ne jebi ga, ja sam nekom noć ošao u Donji Vaku, u kafanu, napio se, koji majka, Bog. Ne mogu, hoću dobu godinu, ne mogu, kratke mi noge, jebi ga. Ne jebavajte noge. Ma, kratke mi noge, jebi ga. Napijem se u Vaku, onda ne mogu dobu godinu doći. Kuću, onda dalje ja... Pa nisi se valja toliko da se napiješ. Moj, jošta sam... Ozbiljno. Ti krušno me u Vaku traži pomoć od Sanadeju, sve mreže isključene. Krušno me Nema, ja sam takav. A ja kad skinem Darko s glavi, mene ne mere... Kaže, svi ste nedostupni. Nema. Ja se primijetio jedino da ti samo pivo piješ. Samo pijem. Ništa više. Ne volim ja. Ne piješ ti žestoko piće. Da pijem žestoko, ne bi me ni bilo. Volim more ovako ujutru, znaš, ali rijetko.
Kad nema pive... Ono za lijeka malo. Ma, to je tako daleko. Ništa, evo, želim... Ja pijem mjesto vodi, vjerujem. Ma ja znam. Ima dosta ljudi koji tako konzumiraju. Ja u 3 sata noći ustanem, žedan. Ja uvijek moram imati po stolom. Imam, uvijek. Hvala Bogu, imam, jebi ga. I svakodnevno ti konzumiraš pivo? Piva, ja i radim svoj posao, radim. Evo sad, vidiš, danas sam bio na vaš. Evo sad ću politi traktor, vidiš kakav je put. Ja ću ga vratiti na rikvac, ako ga iđe, popravi. Evo ti traktor. Odbuš ga 3 kilometra na rikvac, punu. Nakon se drvno? Ma, gdje god. A mene Bog, bolan Darko, čuva. Ti njega Darko pitaj kako sam ja njemu tabletu dala umjesto paracetamol. Šta si mu dala, Bu? Pa neku tabletu dala, Bože, sačuvaj, nisi volja tu. Evo ti rekao, kaže, daj paracetamol, evo ti bilo viseću. A bilo, jesu, ako ovo ti je živa istina. Bilo viseću. Slušaj to, daj vamo, sjedi, gdje sjedimo. I ja tražim... Ja sam njemu Darko uzela. Ma Nikola dao da danemo cuki. Ja tablet, evo ti rekao. I ona meni. Kaže on meni, a nije namjer. Ništa meni to ne pomaže, samo povraća čitav dan, ošao mi tamo u šum. Bili ja njemu rekla, kaže on meni, šta se ti zagledala, što se smiješ? Rekao, ja ti dala tabletonu protiv glista za čišćenje paše. A Nikola, veterinar, gdje smo crni? Ja sam taj dan bio dobro radio sam. Ne bio. Ne, Bog. Ti si očišćen ko to tunjak. Ma isto. Kaki. Ti Boga kad ono reći. Jesi ga očistila? Ona je pogrijena, bilo je pa smula. Pa dobro, što... I ona je prvu tabletu. Dobro, nije namjerno. Ma nije. Nije namjerno, ali dobro si prošlo, hajde. Očite strijeva, bar. Ne vere, Darko, moj drug. Nema, njemu ne mogu paraziti ništa kad on pije. Darko moj. To njemu odmah ubija su. Da ti kažem ja. Nikome, Bakcile, da. Darko, vjeruj, nikome na putu nisam. I Bog mi daje. I policija mi daje. I ovim putem pozivam sve svoje policajce na općini Jajca. I do Vakovske, a ovi nisu. Uglavnom, svu ekipu pozdravljam i koji su, znam koliko ima kod Bajde, selamim i sviju. Neće jedin, samo na ulazi. Kod mene ulazi i izlaz. I to je to. Ne treba nikome da smeta, ajde, ponesi ga. Evo, dragi gledalci, danas s nama ovdje je naš Zdravko Kalinić iz sela Rika. Kako? Rika. U Jajcu. Edinov prijatelj. Ja. Ovdje se, evo, tu sjedimo zajedno malo i tako družimo se. Pa evo, htjeli smo malo da porazgovaramo sa Zdravkom i njegovom problemu koji ga muči godinama i ne može da ga riješi. Od 2005. Od 2005. Da. U čemu se radi, Zdravko? Možeš li ti nam to malo pojasniti bolje da znamo šta ti to muči? Pa muči me sudska presuda bila u moju korist gdje mi je ostala firma dužna 24.000 maraka samo u platama. Zdravstvo 6.000 i PIO mio nije uplaćen 8.000 i otprilike 700 maraka. Pa ovom prilikom zamolio bi predstavnike zakona ili koga već, ako postoji mogućnost da mi se ovo riješi. Ne optužujem nikoga, samo volio da dobijem ono što mi je zakon propisao. Da, jesi ti sada u mirovini nekoj, nisi? Nisam, radim u jednoj drugoj firmi s kojom sam zadovoljan. A koliko si radio u toj firmi? Pa radio sam od 9.6.1997. do 2005. godine, dok je bila ta presuda. I kako je nastao taj problem? Dobio si otkaz, jel? Pa to su bili štrajkovi, sve i onda pošalju te kući, pa onda opet zovnu, ali i dalje je bio isti sistem neredovne plate.
pa smo mi to kolektivno predali na sud. Znači nisi ti jedini. Nisam ja, pretpostavljam da su možda neki dobili, ali to nije moja, u to ne bi ulazio. To nije bitno sad. Jest, bitno je moj problem. Ti hoćeš da riješiš svoj problem. Volio bi da riješim svoj problem ako postoji mogućnost u zakonu. Jesi li pokušavao na neki način da to tim nekim pravnim putevima da riješiš to nešto? Pa jesam pokušavao, obraćao sam se s advokatima, ali to je bila firma kako DOO, pa onda kasnije Elektrobosna N, na kojoj navodno nema ništa i oni to ne mogu, da bi se ta imovina, ajmo reći, prodala da se obavi ta uplata, naplata, kako reći. U igrom slučaju obratio sam se i sudu da vidim šta je, kako je. Rekli su da je sud svoje odradio. Ja ne kažem da on nije odradio, ja im se zahvaljujem. Ali nije urađeno, kako se ono kaže, izvršenje presude. I na tome je stalo. Ne znam više šta, kako i kome da se obrati. Da. Znači sve si upotrijebio Zakonski, sve po zakonu, ništa mimo zakona. Ništa mimo zakona. Evo i sada se obraćam zakonu sa molbom da mi se to riješi koliko je moguće. Ima li kakve naznake da si nešto čuo da bi se to moglo uskoro nešto pokrenuti? Ništa nisam čuo. Firma je otišla u stečaj, a kako sam pročitao na tome internetu, ako firma ode u stečaj, da se prvo radnik obešteti. Međutim, u ovome slučaju ja sam preskočen. 10 godina je prošlo, navodno je ta zastara. To halalit ne mogu. Ako ta zastara prođe, onda znači ne može se onda ništa. Kao onda nemaš pravo. A zastara je došla? A prošla je zastara. Onda će to vrlo teško ići. Pa, možda neka šupljina postoji. Jedino ta što je se trebao raditi da obešteti ako firma ode u stečaj. Da. Znači, opet nada neka postoji da bi se to nešto... Nada neka postoji. Pa evo, kome bi se ti obratio, recimo, možeš da se obratiš, evo, kome želiš? Pa, obratio se najbolje predstavnicima, što se kaže, zakona, tim službama pravnim koji su za tu, pravnicima, ko je zadužen za tako nešto. Naravno, po dobivenom iznosu, ja bi priznao koliko opet treba po zakonu. To je to. Znači, ne tražim džaba. Da. Ne, po dobivenom iznosu ja bi priznao koliko je njegovo ili njihovo. Čuo sam da ima taj neki pravni tim tih stručnjaka. Koji to rade? Tako sam isto načuo koji to rade, koji nisu mogućnosti da advokata unajme ili tako nešto. Pa eto, nadam se, Zdravko, da ćeš uspjeti nešto da odradiš i da bez ikakvih problema, imaju moju Facebook stranicu. Zdravko Čelo Kalinić, a mogu i tebe kontaktirati. Da. Ajde, ostavi ti svoj broj telefona, nek te nazove neko. Mogu i tebe ostaviti broj telefona, sad ne znam. Evo, reći ti u eteru, možeš reći u eteru broj telefona. 062 564 147. Možeš još jedan put. 062 564 147. Eto. Pa ako neko ima mogućnosti, ako neko može na neki bilo koji način da ti pomogne, nek se javi na tvoj broj telefona pa da probaš nešto da odradiš. Jest. Ali javi sve po zakonu, ništa mimo zakona. Naravno, samo po zakonu. Samo po zakonu. Ono što te sleduje, što je tvoje, to da se i dobije i to je to. Ko je to? Ako se mogne izganjati. Ko je to uzeo od mene, što se kaže, nega je nasramut. Da, ti samo tražiš svoje, ništa više. Samo svoje, ne tražim tuđe feninga. Ni feninga. Ni feninga ne treba. Samo što je zakon propisao, je sudski vještak, ništa više. Eto, dragi Zdravko, hvala ti na razgovoru i evo, nadam se da će ti se neko javiti pa ćeš da uskoro možda riješiš i taj problem. Ovim putem... Ti imaš svoju papirologiju tu i sve. Ima ovdje sve po zakonu. Papiri su tu. Jeste. Ovim putem pozdravljam sve dobre ljude. Imaš li posebno nekog da pozdraviš? Nema šta, jednostavno pozdravljam sve dobre ljude. Svi koji te poznaju. I sve koji me poznaju, eto. Hvala ti lijepa i vidimo se. Hvala i vama. Živ bio.
Eto ga jedine opet jednom da ti zahvalim na dočeku dobrom i sve. Hvala ti. I šta da ti kaže? Hvala, Evo, ako još imaš nekog da pozdraviš, pozdravi. hvala i tebi, Darko, koji ste došli, i tebi, i mojim prijateljima, evo i Ibrahimu. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Svi smo tu, želim sve najbolje. Znači, ja bolje ne mogu, a da prvo da pozdravim svoju djecu Posebno. posebno. Svoje unuče prvo. Da, da. I onda svoje djece. Evo mali kada ne plaćeš, nemoj. Jedine, živ Izra bio 100 godina, kad si takav dobar čovjek. Pa, Darko, mi živili 300 godina. I Eto ga. uvijek se druži, i družit ćemo se. Ako budemo god živi i zdravi, družit ćemo se. Idemo kod nas na vikendu, pečemo jale. Možda za 20 dana. Kad uče dođe, ja te zove, idemo peći jale. Hvala ti moj jedini. Hvala Hvala. ti na dobrim riječima i na gostoprimstvu, na svemu. I tebi također gospođe na ručku. Hvala i vama koji ste došli. Hvala, Pozdrav za sviju, selam, i za prijatelji i za neprijatelji. Eto. Ja uvijek kažem. Dragi gledatelji, to bi bilo to. Lijepi vam pozdrav. I lajkajte. I Darko evo, Đurić. zapratite naš kanal. Što Tako. kari, kako salčeti ono. Like, jel da? Ma ja. Eto, živi nam, zdravi, veseli bili i vidimo se ako Bog da. Ako Bog da. Prijatno živjeli.